I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal nunjukin tulisan di WhatsApp kita jadi bagus. Jadi kayak gini guys. Ini aku contohnya di WA ya guys. Kayak gini. Jadi kayak bagus gitu loh guys. Ini kayak gitu. Jadi aplikasi yang kita butuhin itu cuman aplikasi pengaturan aja guys. Langsung aja kita ke sana. Terus kita klik tampilan. Terus kita scroll ke bawah. Terus kita scroll lagi. Terus di sini itu ada kayak macam-macam tulisan gitu. Terus kalian tinggal pilih dan langsung tekan selesai. Gitu aja sih guys. Jadi tulisan di WhatsApp kalian atau di semua aplikasi kalian bakal kayak gini. Jadi bagus. Oke guys, gitu dulu video aku kali ini. Bye.